ئێساش بۆ قسەکردن لە سەر ڕۆژاوای کوردستان بە تایبەتی لە دوای هەواڵی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە سووریا میوانێکمان لەگەڵدایە کە ئەویش ڕێبەر هەبوون ڕۆڤەکاری سیاسیە ڕاستەوخۆ لە ئەڵمانیاوە لەگەڵماندایە. کاک ڕێبەرم کاتت باش، سواز بۆ ئامادەبوونت. دەم باش، بیانی باش بووە بوو تەماشەوان وە. سواز بۆ تۆ کاک ڕێبەر. بێگومان ئێمە ڕووداوەکانی سووریا ڕۆژ بە ڕۆژ تایە ژیاوین، لەگەڵی دابووین، هەموو لە میدیاکانەوە لە شاشەی مۆبایلەکانمانەوە لە میدیاکانەوە بینیومانە کە ڕووداوەکان تا چه ئاستێک بوون تا چەند نەهامەتی بوو بۆ گەلی کورد. بەڵام با لە تازەترین هەواڵەوە دەست پێ بکەین، ئەویش مەسەلەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکایە. پێت وایە ئەگەر هاتوو ئەو هێزانە لە سووریا بکشێنەوە حکوومەت بتوانێت ئاسایشی تەواوی خاکی سووریا بەرجەستە بکات، یاخود پێت وایە کوردان بە تایبەتی کە ئێمە خەمی ئەوانمانە لەوێ لە دوای کشانەوەکە ڕوبەڕووی نەهامەتی نەبنەوە، یان نا ڕایەکی تر هەیە کە لە دوای کشانەوەکەی تر ئەو ڕێکەوتنی لە نێوان دیمەشق و کوردەکانە هەیە سەقامگیرە بێت. بەێ حتەنەها گەیشتنێک سیاسی و لەشکری لە باکوور ڕژلاتی سووریا هەیە، ئاگربەستێک گشتی دنابەرە حکوومەتە سووریا و هێزن سووریا دەموکرات هەیە بۆ پشتگیریە vê peymanê divê bi aliyên gerentor ji aliyê Fransa û hin kesên alîgirê Kurda li Kongres heberdawambûna gerentiya wan ew dihêle ku bibêjin em bibêjin ku wê peyman pêk were. Heta roja îro bandora proseya Tirkiye li Bakurê Kurdistanê bandorê xwe rasterast li ser Rojavayê Kurdistanê dike. Weke ku daxuyaniya dawî ji Birêz Abdullah Öcalan dema got niha em gihîştine qonaxeke duyem ji proseya aştiyê. Em ê bimeyzînin ku ev qonaxa duyem wê çi jê encam warê, ew encam wê rasterast bandora xwe li ser Rojavayê Kurdistanê dike. Bêguman ev rêkeftin ji aliyê gel jî, aliyê rêveberiyê jî, ji aliyê me jî wek şîrovekar jî em bi çavekî metirsîdar lê dinêrin ji ber her tim eger heye ku ev peyman bête pêkirin bi taybetî ji aliyê hikûmeta Sûriyeyê ji ber Tirkiye nerazîbûna xwe bi rengekî ji rengan her nîşan daye di sebaretê vê peymanê ku ev peyman hebûna Hesedê weke hêzekî li navçeyê misoger dike û saziyên rêveberiya Xweser jî û karmendên wê û aliyên wê rêxistinî hemî di cihê xwe de dimînin. Ev yeka jî bêguman metirsiye ji aliyê Tirkiye vê va peymana dibîne ku weke destpêkeke ji nenavendiya siyasî. Tevlî ku bi cilo û belgê nenavendîbûna îdarî ye yan ku gelek tiştên berfereh didine Kurda lê dîsa jî ev peymana bîngeheke çêleke ava dike ji desthilatdariya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê. Helbet ev yeka bi Tirkiye red dike bi tundî jî ji ber wê jî wê hewl bide biriya proseya aştiyê li Bakurê Kurdistanê û em bêjin zextê ku li ser Öcalan İmralî dike Dem Partiyê ji bo ku Kurd li wê derê kêmanîn mafên herî kêm biçesbînin. Ev yeka jî wê rasterast bi awayekî ji awayan bandora xwe li ser Rojavayê Kurdistanê bibe. Tevî ku Rojavayê Kurdistanê cudabûn heye, yanî ji aliyê ku hêzek leşkerî heye li Rojavayê Kurdistanê sazî hene, zangûyên Kurdî hene, asta pêkirin û hînkirina zimanê Kurdî wê derê bilind e. Lê ev yeka jî hemî metirsînin ser Tirkiyeyê û proseya aştiyê. Bi taybetî dema ku aliyên gerentor wekî Fransa dixwaze cihê xwe bîngehîn ji vê danûstandinê bigire. Heta roja îro em dikarin bibêjin ku ev peyman li ser lingane bi saya piştgiriya Ferensiyan ji vê peymanê ra. Kak Rêber, ئەگەر هاتوو بارودۆخەکە کامە خۆزگەی پێ ناخوازین و هیوای هەموو کوردەکان ئەوەیە کە براکە خوشک و براکانیان لە ڕۆژاوە بە ئازادی و بە لە دۆخێکی خۆشگوزەرانی و ئەمنی باش دابژین. بەڵام ئەگەر هاتوو کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا مەترسی دروست بکە، وڵاتانی پەیوەندیدار یان ئەوانەی کە زامنی ڕێکەوتنی نێوان دیمەشق و هەسەدەن دێنە سەرخەت خەمی ئەم ڕێکەوتنە دەخۆن؟ بله، نها tam Amerika
و هێزی خاڵ ڕۆژاوای کوردستانی تام بە نەکشینە دبک و بکشینە جێجی لەوێ دەرڤای سینوورێ سووری بەلوێل عێراقی خۆبجه بکە نەخواستم کوونەها دا ینی ئەم بێژن نامەیەن گەفێ دناوبەرا ئەمریکا و ئەیرانی هەنە ئەگەرن شەر دناوبەرا ئەیران و ئەمریکا دبە وێ برو بدایان یان ئەگەر هەیە یان ئەم بێ نیشان هەنە ژێ گرکردنا شەر دناوبەرا ئیرانی و ئەمریکا و هەروەها ئیسرائیل جیدا بەشدار ببە ئەڤ یەکاژی بهێلە و ئەمریکا بهێسان نکار بە ji سووریەیە بەکشە ji ber baweriya xwahîn tam bi hikûmeta Sûriyeyê niha neaniye ev hikûmetî jî heta ku Tirkiye destwardaneke rasterast lê dike û gelek alîgirin wê di nav wê hikûmetê hene ev yeka jî dimîne metirsî nexwasim ku gelek endamên Kongrêsê Emerîkî metirsiya xwe dilgiraniya xwe nîşandan ku divê ne dema vekişandina Amerîkayê bi taybetî ku îro gefek mezin heye û gefa otonomiya ji aliyê Îranê Îranê îro gîhaya qonaxa herî metirsîdar gelek tiştî dî bi destê xwe çê dike gelek dibe gef ne tenê li ser dewletên kendavê lê belê Putin jî daxuyaniyek dawî anî ziman ku wê ew piştgiriya Îranê bike bi rengekî ji rengan yanî Putin jî wê hewl bide Amerika wê derê Amerikan alîgirin Amerika wê derê lawaz bike şerê duyem şerê di navbera Suneyan û Şîayan yanî bêjin niha bi hikûmeta Sûriyê qenûnertiya vê bijardeya Sunî dike ew şer wê ne hêsan be û bêguman wê ne em bêjin wê ne encamên lezgîn xarabêne wê şerekî berfereh di navçeyê de birû bibe heta çi wateyê kar bi Amerîka balansekî hevsengiyekê çêke di navbera xwastekên xwe û hebûna xwe di wê deverê û xwastekên xwe ku Îranê lawaz bike vir jî ev pirs dikeve rojeva me niha. بڵێ کاک ڕەبەر دەمەوێت سەرنجی تۆ بزانم لەبارەی ڕێکەوتنی ئاگربەست ئەروەها ڕێکەوتنی نێوان هەسەدە و حکوومەتی کاتی سووریا هاوکات لەگەڵ ئەمەشە ئەگەر دیقەت بین نەهامەتیەکانی خەڵکی کۆبانێ گەماروی خەڵکی کۆبانێ چەند ناوچەیەکی تریش لە ڕۆژاوای کوردستان بەردەوامە بۆ تا ئێستا نەتوانراوە ئەم گەمارۆیە لا ببرێت ئەو ئالیکاریên miroviyên hatine Kobaniyê rastî bes tiştekî nakin têrî tişekî nakin heta ew ambargo an dûrpêçkirin rane ber ser navçeya ser deverê Kobanî wê rewş mirovî hev têk biçe û tirsek heye jî ku ev yeka jî bandora xwe li ser peymanê jî bike ji bo peymana hatiye imzakirin navbera her du aliyan jî guman heye ku metirsî ser têkdana vê peymanê bike ji ber ku gelek alî hene bi taybetî yên girêdayê bi artêşa netewî girêdayê rasterast pêşgiriya xwe heta roja îro ji Tirkiye distînin ew hewl didin bêhtir ku ev peyman têk biçe ji ber wê jî niha di çarçoveya ku Kobanî wê dûrpêçê de ye hewl hene ku ev hemî gundewarên wê bi taybetî dîkevin bin serweriya hikûmeta Sûriyê wekû dibînin gelek talankirin gelek dizî li gelek gundewarên Kobanî hatine durustkirin xelkê jî û deverê xwe hatine dûrkirin em bêjin gelek çeteyên serva wê hikûmetê rasterast talanî kirine li Kobanî deverek malek ne mayev nehatiye talankirin bi rastî ev yeka jî yanî mirov bîra mirov dibe di demê berî demên nûdî da dema pastarên Iraqê serva rejîmê berê Saddam Hüseyin ew jî bi vê awayî bi vê rengî ziyan gihandine gelek welatiyên Herêma Kurdistanê lê li dema yasayek hebe di çarçoveyê vê peymanê gerek weka tawîz weka em bêjin çi tiştin hatine dizîn ji aliyê xelkê hikûmetê van ziyanan em bêjin bixetmîne yanî em bêjin hewl bide ku alîkariya van kesên ziyanker bike ji ber ku ew dizî ew talan bin serweriya vê hikûmetê hate pêkanî. بەڵێ کاک ڕێبەر لە ڕابردوو بینیمان هەندێک میدیە عەرەبی بە شێوەیەکی چاوەشەکارانە هەواڵی ڕۆژاوای کوردستان و سووریایی بڵاو دەکردە و زیاتر گرنگی بە حکوومەتی کاتی سووریادا بەڵام هەندێک قەڵەم بەدەستی تریش هەیە باز لەوە دەکەن کە ئەم ڕێکەوتنە بچووکردنەوەی دەسەڵاتی خۆ بەڕێوەبەریە لە ڕۆژاوای کوردستاندا دەمەوێت هەڵوێستی تۆ بزانم یا ڕای تۆ بزانم لەو بارەیەوە کوردەکان
لە ئێستا توانیان قەواری خۆیان باشتر بپارێزن، باشتر لە ناوچەکانی خۆیان سەنگەرەکانیان قایم بکەن، هەروەها لە شوێنەکانی خۆیان خاوەن دەسەڵاتی خۆیان ئێستا. بله نام وقت بحثا میدیای عرب کی کرکروله کی خراب و نینی لیستن دبه چارچوبه وی بیارن داویدا که هر تشتی به اوای کی بروباجی و نراست دبوتنج راین گشتی رایا عربی ام بیشن وکا عربیه وکا قناة عربیه عربیه الحدث جزیره بانا همی ام بیشن وکا کانال حکومتی سر قاعده بون براسي هولكي نباش لیستن جبو گل کرنا نفرت دنا برا کرد و عربا لی ام بیشن بصایا پیشوچونا و گاون خورتی کو مدیای کردی راگهاند گلی کردستان کرد نیوز کانال حیشت روداو اف همی اکران براستی جه یعنی ام بیشن آوا تیوی همی هولن باش لیستن دوام بویران قریبون روجاوا روش روجاوا باش رومال بکن و الوستن باش گلک مدیا کاران در کتم براستی دوی وارد از فاسیا خواه دگینم همی کسیم کو خبتین وکلش کرن بیان لسر القادن روجاوای کردستان براستی ایرو جنگ نتنه جنگ لشکریه جنگ مدیای عربی مدیای سر و حکومتی و مدیای می کردی سر و ما وکا هیزن کردی کردستان ما قریبو خبات خود سر همی آستان تبگا یعنی بمشانتا چد آستی لشکری و چد آستی مدیایی جیجی اوی اکاجی بو مگلکی باشه که مدیای ما قریبون بگی هندانا ام بیجر روجاوای کردستان بگی هندانا آستان اب نتوی کنه ها ام بیجر نابندن بریاری کتن لبو تفگره بشه مزنجه بسایا خبات مدیایی یا کردی براستی دوی راستیه دوی بله کاغربر بله دوی داجی ام تخازم بین روشنها روج آوا دنابرا تبلیغ کردن و ریختن قانونی دبن چارچوبه دولت سوریه ما فو گارانتی سیاسی اف گارانتی جی دولت دربا تخواستن کو اول سر که بسکنن به وان راستی پیمان هول تێکدانەوەی هەیە ڕاستیش گەلک ئالیان. بەڵێ بێگومان قسە و باس لە سەر ڕۆژاوی کوردستان زۆرە بەڵام کات هەرەوەی دەرفەدەین. زۆر سپاس بۆ ڕێبەر هەبوون شرۆڤەکاری سیاسی کە ڕاستەوخۆ لە وڵاتی ئەڵمانیەوە لەگەڵمانە.